Semoga kegereng-gereng iya iya ya 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 iya iya ya 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 yo iya ya 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 yo ya iya ya ya yo ceritane layang Ramayana ing nagara Nyalankati raja Ratu Buka Rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman segede putih kewentara Sinta dijak boleh konangan Indra dan Patih Anoman ora wati ketih tiapang tata tila kabeh tadi coblos oh makade kabeh tadi aru dosa muka gara-gara yo hae ya 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 iya ya 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 yo iya hae ya 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 iya hae ya 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 yo Ketemu ulopak gede terjawa tawa ngapata naku cekil tuh sewisnya kakak ulane bayu tak bicat tata kade barang aku ceret aduh gila ake apa tak kuwi pak maksud artine bebede bengi Pitik bengi pak kok nyeremake ya hei da ho ya ya Jas, 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 jas.